Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Mirna at taga syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Inayat ko ni Roldan iti nalimed. Kat jak ammo nga ay ayatan nakmatgayam. Adda babae nga gusto launay kenkwana, nga isumat ti kayat ti ina ni Roldan a para iti anak na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mirna dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya tigatangan, Sylvia? Awan, umay kulay bagakan ka. Asaan nakaakayat ni nanatan niya para kin ni Roldan? Iso mabalin ka di? Likli ka mo ni Roldan? Kan may sa, ibagakan ka manang Mirna Alosyan. Apagang angawan na kalaang ni Roldan. No bilang tasong batam. Ay, no awan gatangam, Sylvia. Nasaysaya at no pumanaw kalaangan. Taado pa'y tinaskan nga aramidak. Talaga mo't apumanawak. Kanday jela ang tibagak. Bye. Naimbaglakit din ta nakapagtapalak. Tano saan? Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kan ni Sylvia. Wen, Roldan. Sungbatan kan. Gapo ta makitak ti kinapudnom kanya. Ay na, agyaman ak Mirna. Ngam, ag gusto launay kan ka ni Sylvia. Sikat ti kayat ko. Agyaman ak no kasta. Adda na talgad at trabaho. Kanadamat tan urnong ko. Umdas nga aramatan tayo iti panagkalaysata. Panagkunat, kat saan tapay apanunutan ti kalaysa? Kan maysa? Nasaysaya at no adalin taan na imbag ti ugali ti tunggal maysa kadata. Sakbay ti kalaysa. Wen, sabagay, husto ka. Saan nga inapuraan ti panagkalaysa, Roldan? Kan saan analakaday ta abanag? No agkalaysa ta, nasken akapkap na kanta ti tunggal maysa. Tapno awan to ti pagbabawyan ta, iti odi na. No kasta sinong bata mo ni Roldan, anak ka? Wen, tatang. Ala, agam. Diyak magustuhan ti panagsasaw ti inana. Wen, tatang. Amok day ta. Agaasem takunan na kanyak. Adi na kano pagtatakunan nga abalayan. Ikat, anya nga tinsong batyo. Diyak lata sinong bata na linabsak lata ni Jedalan. Kansaanin anas kanasong batak pa'y dagiti ibagbagana. Tanusong batak, ay sigurado nga agapa kami. Ay, Awan makunak ka ni Roldan. Jakla ang magustuhan ti ugali ti inana. Imayat, tatulungan ka dito istor mo. awan sarak mo ita. Holiday. Kasta ka di. Ay na, jak amo ahali di gayam ita. Rumuarta ko ma, tagpasyarta. Angam saanin. Tulungan kalangan dito istor mo. Isupay mo't ati maitulong ko. Ha? Anya dar aramidam dito, Roldan. Oh, apay. Adda ka di gatangam, Sylvia? Agbalin ka as sales boy dito, Ibagamon ti gatangam. Saan adito iti paggatangak? Ngamin, expired amin ala ko day taalos siyang. Sige, inakon. Saan mo latan atutupan ni Sylvia? Wan, talaga asaan ko atutupan. Jak kayat nga agapa kami. Da Sylvia kananatan niya dagiti masabat ko. Oh, manang Mirna Alosyan. Sa dino ti papanam, takun di pa sexy ka pa'y. Iji town, inakag-purchase iti lako. Hoy, Mirna! Bagbaga man ti bastos nga amam. Tadinak tali ko dan lagtando kasta kasarsaritak.
Kunamlan asinaw. Ha! Padak tupay matla ang ama mirmiraot. Bastos matlaang dayta anak na nanatan niya. Imala iti amana, awan sursuro da. No kastaman ti inaramid ni tata ang nana. Pasensyaan nyo lako man. O sige, inakon. Oo, makitam, nana. Napanan, talaga abastos. Hay! Awan maganap ko ang makisarita itikas kadakwada. Likli kaklat taidan. Kirol pe maranag purchase, Melna. Wan, Mr. C. Agyaman akan ka at tinulungan nak. Wala, kabin. Suki ka dito'y grocery. Kada mamukan, Melna. Tadi ti grocery yu ti umay ko paggatgatangan iti lako. Sige. Itulot ka, kika palayo. Kayat ka kamin kayam. Ha? Wan, Melna. Saan ka nagkagad? Talaga itulot ka. Sino ngay dyan check anang itulod ka? Ni Mr. C, tatang. Asinaw, jay di ko siya nang itulod kan Mirna. Kan nagadaw, adi karton nga imbaba na iti kutsay. Iso ti may isang akin ko kwa iti nag-purchase nana. Aya, ay na, ti kunamkit day, agpapaaram ka kinkwana, gapo tabak ng dayjay. Ha, agraraman ka. Ay, tanya, di mo ikan iti ka ipapananday ta abanag. Kan may isa, nupod numan, awan dakes na. Aha, agraraman kit di day ta anak mo Aguray ka, bakit tanya? Anya ay at ibasol ni Mirna ken ka takagurguram, Gapaw, tadyak kayat nga iso ti mamanugang ko. Ay, naibaglakit din, tasaan nga imala ni Roldan iti ugalim. Husto daytan. Tinasayaat. Umay kayo, nanatan niya, tag-merienda tayo. Ada ginatang ko ang merienda. Ha? Mabit lang isaganak ti merienda. O sige lang, ag-merienda tayo. Naimas dayta ginatang ko apansit. Kan dayta kape. Dayta kape ti maibagay kata kayo, nanatan niya, tatang. Aya, Oo, nanatan niya. Mangan kayon. Sigurado ka, anaimas da ito'y pansit. Uwan, nana. ramanam ngamin, Nangina day ta pansit, taklas a restaurant tinanggatangan na iti dayta. Aya, Uwan, nana. Nanatan niya. Mabalin ka din nga agkakapyata yon? Saan tayo kuman nga bibinosor? Ita, no didak kayat para iti anak yo. Awan mabalin ko. Ay nabakitan niya. Uray di ta kayat ti agabalayan. No dagiti anak ta tinaituding iti tunggal maysa. Ay awan mabalinta. Tasaan mo't adata ti mangedeng iti dayta. No di kahit ti Diyos anamarswa. ha? Isuan na saya ati ko na ni Mirna. Agkakapyata yun. Sanda kami kuman agurguraan. Tawan mo't madingay na ramin mikan ka. Agpagayam ta kuman, bakit tanya? Nagbayag tilugan Kita am ti sumungad ni Silvia. Ne, sa dino ti papanan nyo? In ka mag-date? Apay ka di? No kasta? Da kayon? Nabayagan Jak amo, no anya ti kinayat mo iti day taalo siyang. Ngam amo, Roldan. Agbabawi kan tumatlaang. Ket sigurado asyak to ti ayatam. Sige, inakon. Saan mo nga ikan kano dagiti imbagbagana? Juan Roldan, okay lang. Agayat lawan ay kanyak ni Silvia. Ngam pasensya langan. Tasan kong ay-ayaten. Tas sikati ay-ayatek, Mirna. Ato yan nagiti order yo, sir, ma'am. Agyaman kami, miss. Sige.
Oh, Mirna. Itay pa di ka matagtagari. Klas namin dahi tinanggigam kanya ka restaurant. Ang gastos ka laki ti itidakkan. Umdas kanya kung ti simple lang ang apangalan. Di mo panunutan ti gastos. Ti importante, naragsakta. Agyaman at narod no kasta. O sige, mangantan. Ket no adapay kayat mo akanen, i-order mo latan. Saan ang Roldan? Nagado dahi ti in-order mo akaninta. Agapay ice cream. Alangarod, mangantan. Nay, kadwamot ni Mirna asimmangpat, anak ko. Wananang. Adda ka no isagot na kada kayo. Wala na. Ada isagot ko kada kayo. Atoy, Ha, ay, anya ngay daytoy. Kitaat man. Ha, nagpintasan akagay. Sapay ko mata magustuhan nyo, nana. Ay, uwan magustuak Ay, amom balasang ko. Naamiris ko, tay kunayo ka ni tatang mo. Anas ken nga agkakapyata yon. Nang runa ket, awan mo't talaga ti madi nga aramid yo. Wananang, nasaya at da pamilya. Ay, uwan anak, naamiris ko dayta. Ay, agyaman tadain sagot mo kanyak akagay. Ni Silvia, awan apulos inted na kanyak. Kat kanayon na pa'y nga ibaga abak nang da. Dayta ka di ti pangayatan nyo kini Silvia, nanang? Gapot ako na naabak nang da? Ay, uwan. Ang naamiris ko, asaan gayam aday ta ti importante. Iso ano ko na yung agkalay sa kayon adwa. Ay, sige, agkalay sa kayo kitdain. Nana? Wananang. Ang saan tayo nga apuraan ti panagkalay sami. Tanasay-saya at matlaang, no ininot ama isagana ti amin. Agyaman nagdutin patiguyo, nanatan niya. Ay, nanang, kunam kanya kun balasang ko. Nay, ay na tayo mo nakamalo ko. Bakit tanya? Umay kayo nga rod padigwan itilinutok kare-kare. ay, anyat ko ay Mirna. Ha? Awata mo na. Uwan tatang. Ala, mutuhin nana. Oh, Idisok pala di tila miseta. Sana bale, tadamat kalib na. Abalayan goryo. Pistan Anya pis. Agkapya kayo kanon, tatang. Ay, Kat, awagan nak iti abalayan. Ta abalayan kung nakmutan ka. ay kawin na. Awagan kan iti abalayan tanya. Awagan ka mat iti abalayan goryo. Maragsa ka na kada kayo adwa, tatang. Nanang tanya. Ay, kasta balasang ko. Nanang ko namutan kanyak. Gaputas si kagayam, ti kayat ko amanugang. Anak, nakdagasan niya abalayan tanya. Taing kami kano ijayan ni kakalandaw. Aguyog kayo kanina na tanya, tatang? Wen, dagasa kano iji balay da. Taing ka maki-birthday ka ni kakalandaw. Sige, tatang. Gusto na samot kanyak ni tanya. Anya? Di tatang mo, tila sasawon na. Kawamat, tagalata nagbalay. Imbis akagurgura nak. Tila sasawon nyo, tatang. Diyo ikan iti sabali aka ipapananti kinapasig na itan kada kayo. Wala. Kas lang kami nagkiram-kiram dagiti matana. No makisarsarita kanyak. Anya? Ay na, tatang. Lablabsan nyo man tiag sasaon. Kung lang anak ka. Mala, inakaw. Tama nga no matagtakan nga gururay ni abalayan tanya. Manang Mirna Alosyang, gumatangak man iti sabon apang papudaw, ta isagot ko kan tabarang pumudaw ka. O sige, anya brand? Oray agan anong ka, saan ka apumudaw? Agraraman. No kasta, si kalaangan ti ikak iti pagpapudaw, Silvia.
Atoy, An-anwag dayta? Bible tracts dagita. Inyawat da kanyak idikalman. Kat binasak. Makapasaya at iti tao anangisit. Sa anak anangisit. Napudaw ka iti akinruar alangam ngam nangisit tapusom. Iso abasam dagita a Bible tracts. Bareng pumudaw day tapusom. Sylvia. O ato ti kape. Agkape ta, Roldan. Agyaman nak. Nakaumay ka man katrabiin. Imbes ko mga aginanakan. Tamok anabannog ka iti trabahom. Wen, nabanugak. Ngam sana napatagday ta. Basta masarungkaran ka, ayos kanyak daytan. Kan adda ko may bagakan ka. Anya day ta? Mabalin ka di ngagkalaysatan. Ha? Kaya't ko ngagkalaysatan. Ngem ti pangedang mulat ta ti masurot. Saan ta ko mga agapura, Roldan? Kan may sa... Kaya't ko apanunutom ana imbag. Ngamin, di adal ka. Dakal ti sweldom iti opisina a pagpapaayam. Idinto ta siyak. Sa anak-anak alpas iti kolehyo. Iso nga ita, agis istora klatan. Saan mo at agibas si tanday ta, Mirna? Gapot adakal ti mapaspastrak mo iti istor mo. Saan ka di? Saan aday tati kayat ko asawan? Di adal ka? Idinto ta siyak. Saan ko nga inpalpas ti panagadal ko? Mabalin mo tamat nga ilapas. Pag tinulungan ta. Nalaka nga ibaga. Ngam narigat, Roldan. Nang runak at agad-adal mo ti kabsat ko. Kan saanan ang makapagtrabaho ni tatang itinadagsan, taada arthritis na. Pag tinulungan ta. Ngam, Alan, Mirna. Ituloy mo ti agadal. Katinton makalpas ka. Agkalaysatan tumaten. Nakalpasak iti kurso, baba ni titulong ni Roldan, Mr. Lonely. Gapu iti reget kumat a makalpas, iso as sinaysayaat ko. Nagkalaysa kami nga rod, ket naaddaan kami itinaragsak a pamilya. Ket ni Sylvia, nagabroden, gapu tadi na maako as siyak ti ay-ayaten ni Roldan. Tuy pagayam mo, Mirna. Agyaman pagayam Mirna iti daytoy apakasaritaam. Happy ending ti pakasaritaam. Ket awan sabali a may bagak no di ti mangkablaaw kada kayo. Gapu itinaragsak abinangon yo a pamilya. Ala, ituloy yo ti pinnatagyo nga agasawa. Tapno agtultuloy met ti kinatalina ayo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Mirna at aga syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musical scoring, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.